Bishop Dr. Daniel OBinim says sebi nsem hunu na Ghana sofo ni bi edi no message and any day kan ya we pay attention TV a Mr. be subscribe aba your channel no so senia dwumedi ekosu nya wo so nsa be ka bi na wasan so ahyaman na wasan bob bell no so aman senia ne be kosu bia wo so nsa be ka bi ahwe Dr. Bishop Daniel OBinim said sebi nsem hunu na Ghana sofo ni bi edi emu nkyere mu ni nyina ne sem asofo ni bi se eye NDC ne be wini sa na bebre no so se MPP ne be wini ti Nyankopon ba akopɛ no adenti na ne voice anase ne aye bebre sa na se Ghana fo so ekotoma chedan so eno so Ghana fo ebeka ne sen enti o san ka asofo ni nyina kan ya no tum na wo mo de pen etoto ho NDC abetran 16 years akọ sanso na NDC MPP so abetran 16 years nti o se ne pen eto ho san krofo mienu adwuma mbebo ya eso Ghana fo ani na ye san dia ma san krofo ko ni bi na mo sa onya time a Ghana sofo no oba be kro mo aposa e de mo asen bias because sebe isem hu kakra e na modi no we bebre na kire se eye prophet owusu bempa na kire se eye prophet Bishop OBinim obo na ekutia no sa na Ghana fo ni bi e kan mete Bishop Emra me ye deep thinker pa NDC about 16 MPP about 16 obi atwa 16 years from 7 December e kon ye be hwede obeto so from JJ so ebe permanent from JJ Lawrence I was started presidential NDC and people be at 16 yes eti kamenu mi oni yamfa pen ni pipa ntana se ne yanhwe obi 16 years adwuma waye ne modemo we abefa 16 we so abefa 16 esi 2024 we obi akọ 16 years NDC afa MPP afa 16 ke yamfa pen ni pipa calculator ne yembo say ye ma we kwan so won lead ye 16 ye ma we kwan so won lead ye 16 no hwan na bo adwuma na ke sade amana se toa so wo 16 no ye hunu hwe wo so 16 ye hunu hwe ne ke ya je afini nsem na we de ye ncheke ena de ne kasa hunu ena asofo nso wa sabi bebre wo problem asofo bebre wo problem yeso ye kire se Ewurade si we na be wini ti dalati yankotoma we asofo mo mpese beto aba monka why Ghana asofo a mutimi declare se we na be wini no mo ka wi a mo fa so se we na be wini ti me ento aba no me ye asofo so meka eye nsem hunu maka adenti na Ghana bato abeye we na be wini nti we na be wini ti me ento aba na sesen yese ye sa kokromoti ho ekwa akoye Nyankopon ba akopɛ no no na ne we kasa na so bia woni nyame yese mama Ghana for kwa confused my dindin za no ho me so camera si mani mo metwa me nua no masofo no bebre agu buruta mo ka se my dindin za no my din for me pese me because mama ye ka Ghana ye nyina ye wo Ghana ye nyina so ye wo dom a edom ni bi hye yase eti mama ye dom ni obi aye confuse yanko hin ABC NDC ABC MPP ye say ya em ye nto aba na o ka bato do aye nto say Ewurade si ADI ene ye nto na Ewurade na fama A ana de me kan nyansa ni Ewurade appoint me ba o na ka Ewurade appoint B Ewurade appoint party A na B a wo koto aye den ye to aba ye den we yes akọ ne Ewurade benya ntokwa because Ewurade say ye we dia according to sofu no ebi say eye Mahamadia ebi say eye hwan Baumia that says the Lord ebi say Ewurade say na wo say Ewurade say ye we dia na me koto ma cheda da let me ne Ewurade konya ntokwa yes tinam say bebre wo problem wo adwen mu yes say Ewurade say ye we dia now koto ma obi fofura da let no wo kire say the Ewurade appointed no wo mpene so yes sana se kire te e tira me ka say mo say Ewurade appointed na mo me nya abato no
because ye ko tubo bi fufura na say Awurade ne ye be kontokwa say de Awurade atwi so no ne ye mpe no samuni mo asechira no Yes. eti na me say me to catch everything short abana me nyedai mento ko me nim de aminu asofo bi Awurade ka kire no ye from the police station say akwa meka say mento because asofo na we say Muhammad ya we say Baumia de meji omu nyina di anya say me obi a wo problem meji obi adi ba meji obi adu kire say me nim de Awurade kasa kire no pote eti me ko tuma we a Awurade be ka chem so obi ni me no wa asem because me Awurade my pointy way Yes. and I wo susu we na wo pede a me no benya ntokwa Yes. eti me pese me Awurade benya asem na Awurade de wo pese wa no wayi de no Awurade de wa wayi de no Manemra. fa ne bra me nto na de Awurade na yi no no amra ese hwan na Awurade yi no na ka se Awurade yi obi de na ye ntere ye ba bi e Ne ja abato. asma me kan mu na ho ma wo ho Muda hopa. hwan na mu da ho ma no Who understands it? emu da ho pe yan sama me hwe If you understand it, raise your hand. emu da ho As na wo specifically. de Awurade yi no wo ho man so twen Dabi. Awurade si emra wo bibi ye Dabi. that if I can say if God says yes Nobody can say no. na me nua sofo ba ko so ani abre why na say when Awurade afra no why na say when Awurade twusu no oboa hey eye we ya na Awurade twusu no say na Awurade twusu obi so ya ntokwa hey obi be say OBinim wo so bom paye bu say Awurade na Awurade nchiro de wayi no me musi Awurade hwe bi hey de Awurade ayi no me bisaw ma misaw de Awurade ayi no no an beba Exactly. enya wo bebisa no na ebe se Awurade de wayi no ese eya kwa se Ghana bato no enye kokromoti na se de tu bi o Dabi. eso mo pese mo che se Awurade na eyiye Yes. meti ana metwa Watcha. ana aya mo ntantie prophecies no Itie bi pa. we na Awurade ayi no That says the Lord. de Awurade ayi no ye nto ne so aba wona de meka ne nkodwe ne ho ala ana de Awurade ayi no wo pa magana fo nyina nto ntia no still obe wini if it's Awurade na yede Ayi no. woni ma de Awurade ayi wo hu de Awurade ayi no mesi pa ma obi anto ntia no wo ye den wo no Awurade de beba o se yen hwe obi adwuma na anka yen san fa ma no enti hwehwem ese se wo de comment beba ne wo se ye di aba no ma no fa comment rebe ka ma kwentua